wo wiwan Yesu Kristo yedi ya shibe ya shimi leba keruma kenena keji moga adwadi ko ke enyok men jaga yin ka ko ba yin ke pedwan ko ba yin wo Yesu ya kwaju ka pe nganu ling won men we o yide ke yo ma ko ba ke yin ka ban ka ling go wod men ni ka we yu go ke kwaju mi go men kwajen ka we kwaju mi go lingin ka yu go ke pen ke jugol gon ke jurum gon ke bet gon ke jama gogen poj ba mogi ke pa do jami menut ke ko madan ben mena bi tunga de yin ya dogi poj ke pakeni won ngin ke pio magogon ke ber ji maga kiel ama kanya beni kompin kan yi ko ke yino ben ke pakeni yi go de ba ke pakeni yi gok yina go ke berdam ke bang menen wo wi wan ba poj dogo yin ke bol kan ke pakeni won wo ben wo ja ye yin wo go ka berji maga anudo ke yel ke pakeno ke yel ji ma ko jin ke pakeni yudgen nyodri wo wiya nyudri gen bibe go gen poj ba magi ka dong ba mi wo Yesu Kristo we amen umadian kerenyang Yesu Kristo we ke bol kanyini yedwa ke no yi kwat kiyan yedwa ke no yi link wood yi kwat kiel tio kiyan gejemana bergon wadian ke no yi kwat kiya kiel di changtin baji maga du ke pode maga ka de pode wok wadwa kwat ke ber kalgen ke ber nyolgen ke ber bed mena bedgen ke kanya de gananan da jimagir woni yon nyimia mayang pode wok o gen ge chikorang de shangtin gorang e gimana chop e pode ka nyini ka linga gon gina chop ka pode ke jama go ben ke pode jam magani pego meet gorang tio bed mena bed nyolgen tio maga nyolge ke kunini ke bang kong maga yur ke pode ni gen gorang chang maga pot radio mi BBC ge ko ba ngaloj man not ke Australia man yangan mak ba ke ne nisba 25% maga mak e ba tiang Junuba Sudan menini ba orang man not ke koma ji ma wad wakuni ngan mek tio ke kaje kwat ako ke mana jami ken yol ma mek akene ni cha ke lanyo ke yigen ke yom jem ke yom sibit ke yom lahat ke pa kene nyol gen ge kat be weekend men ba orang una yol nyemya ke bang manini pergotek una yol burjok ke no wa kwajwa ke beria wa kwajwa ke berji maga arang ke yin maban ke dier ke pode kanyini joran jo be de khem bong mai million me bong gisham de ji maga wada kaje de gisham ji maga wada kaje de argwed ji maga wada kaje de guok ji maga wada kaje de mai million ke yigen gan tio gorang ke bang jamanen ke kenyengen nyolgen mo yang buru de changtin kong mo pod mo gani ke pe de gen onen gen kone kong mo gani
ba kong mano dur nyol ge piny nga loj ke ling mena chuben atai kitai matek ke wanjok dajima dut ke penye Israel kaga mir mok ke bang gina chup ke penye Israel di shamtin dajima dut ke pode ke bang jama chup bena ban jikat mir mok jikat pod mok kajeni da orang maduong syar bene abero perkote keni wa kwachwa nyimya kebere jimogni keji wanyana jwala raus eji wanymanini damai gegewi abe kada warge yo o kaja chup ke penye Israel wi ke may manini gerum ke ber wadgen ayo mogni ba kene ke pe gogo na kach gego madut geke pa mi tola muab arden muab ko mo yudi ke ji wani raus ba ka ja chup pande kan gego ma yom pa mek ge yom pod mek pon tola muab ke ponini kanya wod ke kunini ke dier da gicha manut pod manut kira muab arden muab be da gicha mo ke rejgon kanya wod ke kunini ke bang sham jalni agoga mataw ke panini ka ngani ni odong ke wod go yo jal gol go kunyen adong akedogon akala ko bakaj de gishama yut kuni o jal gol gon ataw kuni jalne kunyen nurum ka ba ko no du ngaji gon e ngane ni nurum kene o duwe penye Israel abe angin ki wad go kanyini kishan gina gogen ba kene arum ke ko ken wad gon ganyom gan ka wad gon ngana yo nyomen ke o man mo ko nut ke panini nyole poneni yagni ganyom maygen ago ke ber nyom mi kan kage nyom i maygen kage kito ot i maygen nyel duanga kito ot i maygon ka nyel tin kito ot i maygon ba kene may manini ago ke pe nyom mo wetu kon de ke jamana chup ba kene wetu kana yo ben tio gelu nyito o man gen bongdan kalgan ma bayira dan ma yir kitan bokan ngani ni wergo gana yo ado kunyen ke paj manini ke ponini akunya kiel ke man yagni ki ma dong ke ko ngani ni ke pa kene akal aja yab ke yo ke no ke pa kunna ke kaj nyol ko kunna ke kaj aka da kunma de gicham de kunini to mana bogan to manini ge tumo go ke kunini to ni atumo ke kon jal gol ato wergon ayo ato adong ke manu wergon
uman wad gon tiyo bong dan ke kalgan me ko de dan le do ki mana bi kom ngani kana ka do engani acharum kene waga ya kan ndoj kan yide ke gicham de kunini akan ko ram ko magne ko logo kalin di chantin da meke we market mir magwo po no kompany oga kunini jal gol go ko nyen ke kunini word go ko nyen ke ponani gidde chantin ani yang ay khim rum kene kologo piogon cha gon kene kologo de bele nganyen gijimen bel boyen ke bang manini yina yal umya kinyimya yina yal maya ke wiya mena len ke wot men wadwa kwaje ke bere ji moga par ke mogani yin tiyo kologa bena gij mana chup ke yi de shamtin yadwa kwaje ke beri wo wi won nauma jala golgon ku wad gona yow ge taw ke pin me pada pin gen de shamtin yina ngany me moga ka pod moga ban o ka podani de shamtin ge berai kim ya kwa yo wiya bakani bi be lugan ni ka lugna uma bi be chijgen wo wiya ya kwa chijgen logo pedagan we nyingen luga kondo yen wo Yesu Kristo we ya kwa wo Yesu we nyingen lugan kondo yen ke pa bani yikadi alunga gan ka kon bong jog mek gachi ba shangi pio mena tawran wo wiya we pio mena ni lugin we chijin wo Yesu manne ba wutung mi mai ngani ni agogo ma duok podgen udi shantin da jimanut ko bu duogen pode bayot da ba kene e kany aling kene jok eting Israel go paren ka mana berenut kaj menini anyigo jok kwajwa ke ber pode kwajwa ke ber mire we Yesu Kristo we lidu kom mire lidu kom pode uriak men mene bedo jian uriak menini nyak nyigen ke pakene kolokor yak mene ko nyek ji mogo nut ke kaje de genanan ga ko longa duok pen men wo wi won ba yina go ke gipen ke bere tiang Israel ka gina go gina ana lingi no uma panandien ka ko kenen ka be no cha duok ya ko wo wiya kenen lidu kom po the one ka raj maka yede po doen ka lo wo Yeso ke raj manini dogon kori
kalo keje wol men wo wiwan nyodri wan wo Yesu Kristo. Amen. Kakanyini yadwa kana wakwajwa oman maga nyom yaga nyom gen e wakunni ne kanya anyomi yagni o yagni ato o ne gidanan gen bong dan ga kalgan mahiyade dan ga kokon kwajwa ke bergan ke pakeno o yugan ne me kanya go graus Yesu ke gipin kanya awe abeni Yesu Kristo we piu raus kagoge Yesu ke gipin kwajwa ke ber o man moga not moga par di chantin ke man yagni moga ber ke wangen di chantin we Yesu Kristo we o lido komgen o go Yesu ke gipin ama ba yedi mi dan ben wo wiya ba ke dier kene ba yino nyi go ke gindoj ke berdam ya kwaje ke bero o man moga per ke o man moga aber ke ngan kiel ya kwaje wo Yesu ba kene lidu komgan ka gogen ke gipen makal kim wo ke bedegen wo nengen ke kajigan yelgen wo Yesu Kristo. Amen. Gijimana kwajwa kede ke kan jimo ko dwaro duot adwa ka the pod mok ke banga kaj mana anu ke kanya degen ke podgen we podgen olugo ijok ke bakani pod mo akaden pad mana ka pona ka dingan akaden kanyeng kini dagi cham ko kunini o podgen mana awiyen ke banga bere kini da kaje kerejkan ngin nu de kechengan jam nu kechengan da gijema ba gicham ma chugul luang ke ngaw ke jam magani ba ke na bere bokon we jok Yesu Kristo we wanga o yeben o ko ba ke yin ke mo yang piyo yen moga tibin keni da kany ma tibe piyo keni ka ko nini wadwa kwach ke barji moga dotio moga kada pod moga wo di mana benu do ke rum gan ba kene podni jamo yang chengen uyide ke yo mangenyingen uyide ke yo makuragin ke paga ko reng ke ji wan mena chola chak kwan ma ganyanga ton kwan ma ganyanga dar piaru dadak cheke ke rang kwan ma ganyanga ton piar gidi piaru dakial bakini nyala chola lot kira umia wi kon ayala Abraham go wi pen kaka pana chola sudumu ka mura gina wi ke kunni bakene pana ni golli den mier e lumnu do gon ma chugo ke chamo e diep gon ke dogon kanya wada kunni wuna yal burijok
ke kunni ba kene bang wat aberi ye bang wat en anyola oman kadegen aberi ko paj menini akala ko ba kar ba kene wada ko jam gon wada yidi ka ma goga malugan jalni akat awadu kunni ke kunni ba kene nyolgon moga ba umman gay ñom ya panini umman ma en ba nguat gon umman gay ñom ke panini ke shan ba kene paj menini pana kaden pona kaden achola suduma ponini chik moga yelge bedo ji chik mog ni bon ke chik moga mege abram ijo jini jogo cho gacha nin ke jogo cho neken jalani ke pajman ni ngolgon moga nyom kanyara pane ijo nyol go tiogero ako be we wodo kene yin kologa da ji mun ba wade kan nyoli kada ko gen uga bi go e jalne kanya kadan gal fa kharaja lut wa kalama asarihi ala khazina banatihi wa qala qumu akhruju min hadha al-makan la'ana ar-rabb ملك المدينة فكان كمازئ في أعين أصاره كان يكوبن كن باجمن بيو كيج كون هنا يلو أراه بيو كيج كون كن يجا واكت إيه ورقة مغني كن يالين كوب مغني إيه كوب مغني كوب برجن كن جال أرشا واج فكان كمازئ في أعين أصاره orgo mogni pajmanni bakani orok duong kay rejikon pod mok di changtin wuna tianga yang wop kekelem pod mo nut di changtin da uman manyom guo da jog cho manyom riken da tiang man manyom riken ogi jamani ni chieng mong ni ba ye ke pon ni paj mana ka de lo de ka kanyini ba ye ke yigan kini ngan jal ni na ke ngan jal nien bena aben gan gol lot ka kany akob ga lot kene joga bi gole gana yaw wego mego gen mujugen wego ga wan ke ba kana jong ni wan mani ba gi mena go ke paj mani ni de shamtin nyolwun wuti akat da miyar magani nyolun go chada kala jima par ka magani o ko magani u paduno u ram paduno u ling ke pa kana gi mani ni to ko mi wun gijemane ne ke pid mana pid won bang gijemane mani mali do won o pod mang ne de chamtin gini ba chako igan ba gini ba ye igan cholgan ai ba freedom cholgan ya horiya gijemane ne kan ku war ke pedun nyare man ba nyanda jan wadi man bed man no de ke paj man ni akan ko war ko yepiwi akan ko ram bena akobe Peter kene jala chola lo kayang paj manene ba kene en ayang yorang ke de chang ben ke jamane na ben arji ke panini jamane na ben arji ke paj kenni
agok ke paj menini agok nyol agok cho agok tieng man ke paj kany ba ke ni gijmenini akan ki orang ke ben me jala chola lot ke paj kany kolo ke ni ngam dach mana mun ke nyom jal golgon en cheganin tio ke cho wen lunye doga ben tio unywa ke gon ke pien ba gijme be di e paj menini ko mongni go yudo yin ke yu wan mi mana gwe de Peter riyo wan ma gwe de Peter kwan ma ga nyinga dadar aryo kwan ma nyinga tan abikel قال إذ كان بار بالنظر وسم وهو ساكن بينهم يعذب يوم في يوما نفسه والبارة بالأفعال الأثيمة ينا مي ينا وي أنني وادي كنياري من أوجي من أجوغن akan ku ling piu mok di chang tin ba dakit man yang ikan jam ramo ke del kan jam mok ni ge kala gi mana ya podo nyol kan ba ke ni jal ni arang kurang maduong arang ka pango kurang menen ni akala ke bang ka bere kene akat pat akat pod mek me pada pona do adwade e Yesu Kristo we ke berakon nyigon maga nyolen drop imay mena kali jok umay menini pada chogon ke bene ji magani tiang saduma maj mana ka aur e Yesu Kristo we ko magan ke ji mamut epi ke wanga abere nonut ba ke ne menene pat chogon megen ma ke ne da chang munut mano ogon olit gon dan benagon gi mong ni nan ko mong ni ga gwede Peter ke ne e we ji maga amut ke pi we ji maga a ab ka mat ke seduma ba ke ne we genan ge ya wat mak agane na chianga olit gon mi dan ben gon o beradi kolo yin nyari wadi mena kalin ayi yomen kanyum kanu yide gicham yide ke gwet o yide ke kanyma be de madoch o choga bongdan manwali o kichen ping o yudin kin badam meno bere to ke budi Yesu Kristo we o beradi ke bang meni perkotek kenu yikwach ke berkon ke bang meni perkotek no bede da kwajo ke bede mi yadwa yiko bida men arum ke ko bakat pod mek rum ke gina chup ke bede mi jalni rum ke gina chup ke bede mi ngalni noma gelo pod men mira katgan mir mong ne ke dier da gicham ke yadgan mir mong ne ke dier da gimodo do kere gon de nyol monga bergen kad yin nyol mong ne go ba dingo be de mi gon o bera di ke jop yiba kiya ke ker ke digo kat de do yi ko ba kene kadami we bere inganyo wo kene Yesu baina kobin kene kat wan mana chola nyala chola Yahuza ke yu wan me chak kwan maga nyinga da dar piar da guida bidak chak ke ranke kwan maga nyinga da kiel gidi piar da yo bakini nyala chola Yahuza wa jak kanya lid gon kene golgen orang duong ni we ga cha ike man
o mek tiyo ga jaye ka man gina gogen ba kene akat adut ki paj menini ake pod mek ki wangani abere no rinyom kanya wode konini e ka enyom ke paj mena kaden anyom ke ni paj menini pa na kaden anyom ke pa nini e ka enyol e ka tingan ka yiri ki woda dak ba kene nyel duong adong awode bol kany ma nyomen e gina lu go nyal ba kene woda nyel duong tiow go yebe ka tach ka kidot mani ba kene acha ka pe pen ka panani akala raj maga agogo ke golken ke kunni ba kene word go menini kale ji maga piden da ben raj menini abi mal ke ben word go menini ke chan word go menini chai joga kale ko mo kon ka woro mene kale jog nya woro nyala riyo word go tiyo nyala ba ni mara riyo nyel ne tiyo aluny ke to apongo ato word magana yo ba kene ke paj menini oton nyol jalni ge ka bet mena nut ke ponani benini aluny ben mal ke bede word jalni kishan ba kene jalni chigon mena nyome ka panatio aluny ke to jalni ke paj menini word go yo kunyan ke chikon otine nauma pod mena kaden ba kene akonyo word go yo ke jal golokon jal pana kaden chikon na kunya paneni ku word go yo gina gogen ba kene nya word go kel ke chi word go nyal duong ana go duoge aja ka ba ke kenen low odogo podgen odogo kuno ni nyiwan do kuno de nyimen en akben ke chi akaben ke ko kene low achanga paj menini o bera jama ri ke rejigon low kene nyola go bera kale wadwan me a chik men ni ka dan mal ngangen ko mo ko logo kalin da yawo ma du ke pod mia kala ka pod mo wo ya wo mong ni ka kunini ga ka de chingen ke mir mong ni ke pod ni ge nyom kanya nyom gen ge nyol kuni ke nyol de chantin nyol magni ga ya shawara de shiam ga ya shawara nyol magni ga mada mukhadarat de chantin gijmani ni wala kwa job kuno yol buri job da jalmet ma kal podwok del gonar kal ba kun ke pach del go kit pagen podgen kanya kal del gon nya wor go bi en kiel nya wor go bi ke del wi gon kanya kit wi go pach ba kun paja yura ji umi chedo pach meneni penyi dongo ba liek ba yeno ti ki pach kanyi mene ba pach pa wi kon ayudo yenu mu duo to ke pach meneni janli akon ke wi kolgen nya wor gon kanya wi go ko kon ay ka pe ke no wi a ere ko nyiwo nya wor go mena nyola ke pononi
kanya benen akun wigon ke pana nyol wigon pane yude bangji pane yude ngo batim wi gol ga yap ka jane kun bin ke e wi gol ga cet ke rum nyanyal ni gina roman nur roman ke meni ba pat de roman ke meni ba wak o jiya kun gena ngany wo ke bena wi gol anyal ni nyanyal ni ja ko ba kenya wiya ada akoni ke wak nyanyal o duo podgen o duo poda wigon word ben ke nyol maga nyol ke mirni ke podani wurum kene nyol maga ne go duo pengen go duo ga nyol maga ne anga agogonan ke bergen anga ge kelu maladi ge kelu mal baken go duo ina nyal wop mana rum ke bago bakat bana nyal wop nyal chola yuzen akat yu kat ka yeso wal yu kat ka rumi kala yu kat ka rumi ni me nyal ya cha yu ko kene polo ko kene jama ber ke wan de gwet ka ber ke bakene wi jogen wi chogen kala yirum ke bago ke ndu ke wok yidwa ke mirwo peje jima yang mir aw wad mirwo mangane gebe dadi nan gebe dadi onyol gebe dadi yakobu unu yola bur joktio kunyun podori brisiam da jimanu menen ka wok Gimagir shark pada tiang poda ket mir magir ke kel mir Afrika igara gimagir manut ke poda rib disiang manut ke pada jini ba kene ke wakat poda wok moga kat ke ba ujur ge jur ke rib ka ge nyom ke rib ka nyol ga donganan o nyol ga tiyo ga lu nyom ke rib ni aga cha ne kene ke kat wok nyo ya ke tedga gojo ke rib de chamtin moga kale imegen ke wegen anang regen a chobi ga pel ke podori bi chiang yadwa yiko bi no mia ina nyemia wadwa ko ke bergen ke pakane Yehuza kan akat kabar ngolgon akat kabar berikon akat kabar keno yide ki kal yide ke kany pegen yide ke taj ma nyomen yide ke jam ma wuyu kal kuoch awana wan ma dun ke kolgen wadwa kwaj ke ber ji maporo ke mogani ke pakane ge chukurang pada chang chinga dangin gen ngan wo achang ngin nun ke chengen achang yigada account ke bank yigen achang ge nyodu ke ngin achang gen anyodu ke ngin ge ya yorang kuni gaya yorang ke kunini ke bang meneni wadwa kwaj ke bergen wadwa kwaj ke ber pode wadwa kwaj ke bere rume wadwa bang wo kene po ba jok ana tin po odan yeda pod ko mamege jok wo wiwan
ya kwaj ke bere wad men apodgen kujen ya kwaj ke bere nyantin men apodge kujen wi gonen abi ya ket onyi cha linganan kene podge ba ponani owen ko ba podgen men to kirum gonan bogon onan abot chinget man ya kwaj ke ber gon kene ber go yenga tumo di yin ana ba yo mena konye yin ya kwaj wo Yesu Kristo ba kene wilidi yi jok mena go ke ber gon man ba go ke gindoj ya kwaj wo wiya ke ber man maga nyom ke ponini wo ya ga nyom gen ge nyom ga mu ye ke yin we ke lidgen re yina jok mana bere kwa jo nyalni ya kwa wo wiya ke ber nyol mogan magaling chik magnu ke ponini o chik magni ga ba chat ka maga ko bi yin ke ju wanmi kalgen tuma de yin wo Yesu Kristo we yi jog mana awora mayekon yi jog mana wora wi kon we bibe go kay bere kon we en lead we ko maneni wo may ko maneni ko go ba kane ba da mu wuj kon no ba da mu kuj wo ba kuj wo ya ko wo jog logo otonogani kalga tungo de yin wo Yesu Kristo peny benegon ba yina choji o yida luang mako nyadan yin kenya dien ke bang mane bene ko ya ke bergen wo yelgen ke chungat man mana podgen wo Yesu ke padojo mi ulidgen amen Gia Muhammad de Shiang Getai Muhammad Podeni Podel gada jidi tiangtin ada Muhammad de Shiang ada Khem de Shiang Podeni Gini agoga ba gichamgan Gi magni Gi yang Khem de Shiang agoga ba jamgan mo loggan ogan gago ye kene ojibi ga wo keda bag magni gago ye keno je duogen podagen tinga podni tinga Israel ka yenga podurip tinga Israel ka yenga podurip ka ben ken ga ken ga kalo job rot me podurip manini abany kene gi magni gago biwok ke patmanin gina ko ben akoba Musa ba kene wuna yol jogo cho kada wun ka ko jo mi wun bena gi mena ko bagat me ponani podari ko wangani de manun ke nyol wun ke jamawun we ke bere ga kany ka wun yol jogo cho kada wun ko jo ngon badu kwaj de nyol nu bere kany we jamu bere ga kany de chamtin nyol mo yang Uganda mo yang Kenya mo yang Ethiopia mo yang Sudan mo yang mir ben mo kitgan mo yang Khem ben mir mo podani ji mo jake podo mo ni ga ko yey kini o je duogen
podgen gino gogen ba kene ling mena go ke pajmen maj ling mena ci ka chuagen ke ba yud gen kene maj mena ni ka chuaga gon ba kwana ji mo ka ke podgen gena ke ngeng ya ke kem mayang shamal Uganda ke menini ba wok ana go ba ana go khatato ana pang go ba kan ba wok ana go khatato awegi ji tiang junub oling mana go ke pajman ba kene tim jeng akidi ga kede shamal Uganda o jurmo ga kiel mo junu mo ga kiel ga kede sharga Uganda pa sholi ba kene jipangen yedo wu ko bunu yol burjo wuna yang kem tio yedo wu ko kene kwa jami wun ke jok wudu a kwa ke ba ko kene o paj mi wun podun o jok lidu ko ngan wudu ogun wudu a kwa ke ber ji pod ma beruel ke pa kene wugo u ba jam gen ma logan de shouting jubu gañ agoga na kal dot diang man ni ci ka ngiya de jubu gañ o ciag ni ci ka kal ciag diang man ni ngeke de Sudan ngeke de ya Australia ciag mo ngiya diang man ngiya de jubu gañ ciag gon ni ke de wo pa ni ki ciag mo ni ba kene gen ga ko yey kene wudu ogun wadu ko ji jop jal podri ben kanya rumu tinga Israel ke ken ak kanya kop gen ak kat gen ka tinga Israel ka duwa ga nuyi yo ika jalni opej kene maza faalna atta atlaqna Israel min khidmatana wa bana diga bana permen ji ma be ga gogo wa gewi wa diga ketgan Allah ko akabe jalni ka jej me Allah ko bangon bang ting Israel adwada ke di wadwada ke ngo keno ji mo ni ke duoken wuna buri jok pod mo wok mo akat mo yeke de kem de chiang match mi pa man ci la chuagen ken man men pede liel ke pa kene chuanga man men ni wiyeji o ke de pod gen o mena dong pan o dong bay da ma ci gok da ma ci ngedo jang o chang ni nyoren wora ko ne nyegon wen aba yo de changin adala ngi man jora dollar ka do pen ke pa kene da chak may do da ngew ma do da ngew gor wo wi won ya kwa ju ke ber mier mak ben ma ko chuak mach mi paj men o mach men chuak gen e ga ngany wo e ga dere keno o ji du ge paj men ge bi ke konu gen jogen wo Yesu Kristo we ya kwa wo lead compagnon por men wo Yesu ke pa kene ko lo pa men ko yelin ba kene anak ba mano o ko ba ke pa ji
kende nyolwan o kido kay odo ko ponne ke dinan nyo ya ni ko oni go rum ko du paj men ba pod gen go rum ko mogani ke bang men ni ya ko wo wiya ba kene yebe nyang ji mo je ke paj men o jam mo ya paj ji mo yod ken ni mi kanya ayode jama pio radman e musas akobe musa kene ba wo bena ka jamwan bong giya kel modong bong dana kel ji won modong woka penyon wo wiya ya kwaje ke bere kem ben wo wiya we marmi ogo ke padagan ka we marmi bebe go ke pajmen o mer kalimal ke bedigen jala chola Jacob akobe jok ke yina yal Jacob dog penyun kanyaw mam amake un piara yow e Jacob togo pengen akobe Yesu Kristo we ke yina yal Jacob dog pen miun kanya nyualin dokuni aye ko komoni de kanya benen nure pon pen menini a pe pajmet wala sukut kae gere gani ke jam gon kae gere ka kal kayni ape pen kayni akoba Yesu kan yina yol Jacob doga pin mana anyolin pana anyolin kai duot de kanga be nunu jaga ka duot bakini ayole nigon jala chola Laban janni ajumu yugon ga ko bekene yina yol Jacob yigo gat beri ke yana kany ke bekene beri yinu ke yana kany ya gidin jog mi ke beri ke goji naygon ana mani do potken ko mong yude ke yuwan me chok piara dak kwan mo nyanga dadar piara dak kwan mo nyanga tan piara yo wida bit gide piara yo wida bidak kanya du de ya Jacob pana kadan ape panya fay meg de diya ka pani ni ana mod nyakon pani ni ka wad kon go na ka ji pajmen ni acha yang ke pajmen ni ko mong ni ponyo wa ngo go ponyo wa ke ni kalau yuko bejok rumai ko kidin jala ko kene dog poten karum go kiden ka pege nya kay paj meg de diega ager kay ngeo ko penya kay ni ka bere kay ni keshan nya gono mot keshan wadu gono nak kedang keji aja yang ke pajmen ya ra yiko kene jam mogani ba jam mabere jog dwa kwa ke bergen ke pa bani jam mogni gan nuru go di changtin jam mogni gan nuru go di changtin kwa jwa ke ber pode
mene ko ba kal adiang me nga chi ngien di changtin kwa jwa uno yol buri jok yinga na kanya no yin idwa kat pio rum ga ko kidwa ga pod mek ke pa kan wi ke po na kiel pie jok pie Yesu Kristo we idwa kat ke yiri ko ni idwa kat ke nyoli regwet idwa kat ke yiri kan me bedine bang war idwa yiko ke ni pie Yesu Kristo we ke pa kanya nyolin ke pa men kanya nyolin ke pod men kanya nyolin ke jurmen gijmeni pata yow yigu chat ke wuji koli bada ye ke Yesu Kristo we yigu chat ke wuji wo wiya ke bol kany da word de chantin gay ñol le pod mogni ko be ñom mi ga de chantin ta dale pat da uman manual ke pod ni ko be ñom mi ga de chantin ta dale pat wo wi wan da me shogan ma kat gan geto ke pod ni de chantin yede akim da we gekat ke man gan o man ga de chantin geto o ge nga yakim me mo dal kan nen wo wiya ke goj me gijmana pod nyol gan ke pod manini linga kwa jami gan me mo ba kwaj ya kwa wo wiya kene kal kwaj wo kal kwaj mal ke bedegan noma rauz kale ye ya kwaj wo wiya me maga ye aba me mayen ye ke podo magani man ya man wadagan maga no yudin nengen ke long mana megi nyari noma akal go rauz ye nengen ke ta wo wiya makal gan kwargen ye kwargen wo wiya ya kwach ke berge ben wo jok yiko kane ke chien pin nyol me genu nagen nyol we genu nagen yiko kane ngije mo chien pin me ke we nyol gen unagen de chantin wo jamni go ke yit maban nyol nu ma to ke goju we gen ke goju me gen ke pa kene gina gogen garar mana kwany gen abe ba garar mana makal taw nyol gen ya kwaj lidi kom gen wo Yesu ju gen kwany gen ya kwaj wo wiya da meg manut ke dier di shoutin ke podoni nyol gen agogo banya bedbat wadu kon agogo ba ke ya kwaj wo Yesu Kristo ba kene nyudri en gogogen ke gindoj jugu nyol magani tenya kaj nyol magani wo Yesu geje men adal maymen adal wimen adal nyimen adal wadmen kibay kala shangi wo wiya ama yina akobon kene nyi kwaj won ke bari won ke yadu chang ben ya kwaj ke bergen wo Jesus lidi komgen ke penyengi dal mana piyo ko no mege yina kob ke wan kene wege piyowi wo wiya Yesu we komni we kamoni lingen kini cholo piyo kan ay do abene ay piyo manini ya kwaj wo wiya we piyo wo yebe yin
yiko ke yuwanjam e wan mena gwede John kene ichu ndabab me pio uyidwa kene ngat pio manini pio ni yebe yin o yibi pio manini ya kwa wo wiya Yesu Kristo we pio kon yebe yin uyi sholen e pio kon kepa kene sholo go yin e pio kon bene bol kanyo luanga yin ke kon ya kwa wo wiya kepa word mana nyogen we you goga ne ka dwade yin ke word manini we you kan mal ka jima chungro pen ke bari kan ke bari ngol kan ke bang kali the word men poj ba magi ka dong ba mi ama ben amari wo wi wan yi ko wo Yesu ke ne bang mat per ke mat mi bang mat minut ma per ke mat mi dan men wo yuden ke ne amarin o maro yi o ba yino ba cha marin chat we mar mi nyudien ama yin kri yina ba mat kalau yubi pio manini mani nyodo kene mat abi ba jaga ke pio kon mai ko kene yiba jok yiba mat yina ba mer kalau yubi pio manini mer mi ubi mal wo wiang achanga law go o ben ke bari kon ke bari ya go gi raj ko lo yin yu shulen e ber mi kon ke ba manen wo ya kwaj kene we ne ngi ke long ma shul go yin e pio kon poj ba magi ka do ba mi ama yina ko ke wen John pieru da ngwen kene ginu cholo yi Yesu Kristo we ba yino go poj ba magi ke pa yina ka ba go ke kwaj mena kwajen ama ya waja yi o yina ba yiling ka kwachan amen gede jogo bede won jogo nyudu ke gipen ke bede mi ke nyok mana nyogo